Assalamu alaikum ардактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, фермерлер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн мен сиздерге сатыла турган 9 баш токтуларды көрсөтүп берем. Линиясы Шарпей менен не дедиңиз? 80. Линиясы 80 менен Шарпей экен. Туугандар, мен азыр Бишкек шаарынын баягы Манас аэропортунда дача суудамын. 9 баш токту, жаш токтулар. Эттери дагы эттүү көрүп турасыздар. Кой баккандар, Кочкор разведка кошуп атасыздарбы? Менде bir жумадан бери койлор күгө келип атат. Августка жакындаган сайын, күзгө жакындаган сайын. Олор дагы эртең уже содалашып үйүңүздөргө алып барып 2-3 күн эс алгандан кийин күлөштү баштайт туугандар, буйруса. Кыскасы Кочкорго даяр токтулар дегим келип атат. 9 баш ары бери айдаганда жакшылап көрүп коюңуздар. Жүндөрүн жаңы алыныптыр. Кичине алдайт багы бозумтул болупчу. Бирок мына параметр кулактар bir 19 төгөрө окшойт кулактар, 18-19. Boylar bir 85'e çeyin ha? 80'den 85'e çeyin. Kıskası emi bu canak standart ele bazardağı mına kızıl koylardoydu da kıskası mınday. Canak sverhestestimli emes, 95'lik koylar emes, kulağı cinnekilik emes. Elbette anday parametre bolsa anda bağlar başkaça olmak. Bunlar bağlarda ele özgü jaraşa da tura. Ha, bağlarda da. Düngüne 45 milyon dolar. 500 dolardan iken. Düngüne 45 bin somdan tuğanları. 500 dolarga usul kısır toktular tuğanlar. Kısır he? Koçkor koylelek tuğanlar he? Misal için gördüңүздөр. Kıskası dayar material. Eң özgöçölүgü jaştığı var. Jaştıkты bağlaş gerek. Kartan koydu jaşarta albaysın. Jaş koy bar kartayat. Kıskası şul jaş toktularda alalım degендер bolsa kelip görüңүздөр. Bişkekte Manas aeroport daça suda turat 45 bin somdan. Linya 80 menen Şarpey.